चल था हाँ गलत कर दिया कोई बनाएगा Good morning everyone, tem ta kadai kasi ka basau nang ne pada nya banyak terking bangsa Andrew new kilometer te sempor hi pada siski de sau sangan ta man se ko kam kata kadai ka pram tal kam teng tar wan don sa ko ka lik tem ta ko sim don nan tha nan era nan yora nomor ba matra ka de kapor Januari te la yo ba te sa te rom tingana ban don tengen su I bai kilum su I bai ka view at sunrise ni Dep nang ne bedeng ni bom Joshua te khandai beji ngin se ami nang ne se ya jat biang ter te sarmit dan kaman hap thia se jerok dan sa phai no Okay, let's go chalo tem tangin nak stang no eka trekking ke jonging la mi nang ne akam man lej sa syak we pat kam dan sa jerong kam nak kret than ra Subiang ni, baik kipun bagi company. Pro, aja. Karena kat you kalau freeze mendai, kadang don tak kalau freeze. Now we have reached almost to Brahmatal Hakam, but not yet. This is the top. This side you can see the view, and that side you can see all this Nandakuti or Trishul. You have to climb more up. Okay. चलता जा Okay, take it on Kishnong. Mount Trishul ay kadang tu create wah. Nya
haban kêu sa chane sejrong kene kene bun lagi kêu haban kêu sa chate khret ba chane te kal eru kal khret yo kal eru pang tha bai lami nang nena po tilam TikTok ngak kyo sejrong kal er ta khret bai te kuch gaon hai wame village top आ गया बहुत ठंडी हवा है देखते सूर वाली te ngacan poi te kini kibar ni mulai kibu kune namarwa poslap klan wa ko te ka rak lo dik ni khando te ka khite kana komne khonang magan ne unjuk jaga sudah top ngacan poi cela ini kita kedai belahap nado arteo shua kedai bahap ai mentam nang bun ma tekne nado arteo nang nek sadum taru pin ka view la i ba tama ka jaka balik mengim tikenare bangan sa yo tha bun barben yo tanga baka kini nih ini nomor baka asngi non niklau ada i le asang kret ler bajro nang neng la bani i ka snong ka bangi ngi mi ngi samet starting point jong imo nang tun po ka tu te bichun mi tu bana teng ya charter ya kane hang ne khun sha tai samet satu showroom te wan kyusan ne wan sene ya sene angte hier biang sha tu shopo skip sirong kalan ba te por lek phai thrang lek phai nang ne tu man kam shu ban lek asen laisin kilom tha ham i bang này luôn puff
kam ka jongi te samit hang tu asyai ngin kiu sti sijrong somit sawan phai biang sa phai no चलो चलो biar sesepo kau sejurang pula boy kena berhenti Ila jan poi sa Jepang dan marwang ya ski bene kejat nge don lang kajong-kajong tu ngla ya la kiu kena mau la hier empat poi ram am ski ba mon kiu na tina jerong tan yang ni na tina jerong te hier kai gitu mau te ki ni ujung gi brai yang ni markia pun ma beterkar bedon ru te khamsuki te la nang ya no sejrong makane ka ne ulum he ba nak tahu kita ni lenti pun jat, kita don lenti ke bah, jat kijat lut borok-borok, tak ada nang ti. Sini tu jat, ki lokal kita senang, kau ayat shortcut. Ngelajan pohi, ketika yang teh kelengat ke pohi pung tu, teh kau bikin don kau memperengat. Ngelak pohi, opsiang ni. Poi mentah ni po Bramtal Lake. Pencu. Kalau rengat mentah tempat rengat pas mah mentah rengat. Sa bena Januari kan sadap kan sakham dap nomor ba kan sahap yor. Ajan hi jaga saru. Jepang. Boy campsite. We are from the altitude 3580,000 feet. Is no high cost sky. Insta. Okay. Kejong kiwi, kejong ni lah kejong. Okay, boy saya. Heavy ni. Perlah taro bon plat te jerung dam nah te me chu shu
Thank you tong nak gue. Aduh, terpenas banget tuh. Ini kan sah. Karena sedang jangan itu. Nah, berkan tuh. Kan kiri benar baik. Mana? Hirat sap. Kumpulai pilih mana nang teh top nanti orang jalan di top lagi tuh tinggi hier katu ter neng terlanya kan kali kebram telik tu wanang tu hierang tu wanton hang ne teh ibon lagi jajak hikam hang tu lengkap kah traffic jam shalom kan banyak segini lagi joki company juga organize teh joki situ support. Oke, apa ya pokoknya mentah, dia bisa sak, wah cia gitu kah, sambut, Brahmatal, ye bi Brahmatal है उधर भी Brahmatal है, क्या सेमी प्लग ये वाला, एडिट करना पड़ेगा अच्छा है, मतलब ये सिम वाला है यार ये लोग लेके आया एक ही बनाया लगता है हाँ अच्छा है ये लोग दो आजा terus aja दो mana चल रहा है अरे